Hartzen ditugun erabaki ekonomikoak etika erabakiak ere badianez, batzuen aldeako, besteen kalteako izateialako, alternatiba ekonomiko ezberdinen inguruko azoka bat antolatzea erabaki dugu. Bertan proiektu ezberdinak ezagutu eta gizartean daukaten eragina ezagutarazteko. Handain bertako proiektuak engoia eta baita ere Gipuzkoa mailakoak. Para conocerlas, este año volvemos a organizar Feria Alternativa. Será el 16 de junio por la mañana en la Plaza Juanita Alcaín, junto al puente de acceso a Ubitarte. Arrancaremos a las 11 de la mañana y estaremos hasta las 2 del mediodía. Ahí encontraremos puestos de diferentes grupos que nos presentarán quiénes son y qué actividades desarrollan. Simultanearemos con pequeñas presentaciones de los grupos y en especial a las 12, en un espacio habilitado para ello, tendremos una charla sobre economía solidaria y feminismo a cargo de Ecosolfem. Alor desberdinetako taldeak izango ditugu. Finantza etikoak, gizarte ekonomia alorra, konsumo alternatiboa, elikagai alternatiboa baita ere, ekonomia solidarioa eta feminista, beste mundu bat posible da, eta inguru giroa jorratzen dutenak baita ere. Horatu, ekainak 16an, etorri gure azokara, hantxe aurkituko gaituzu.